My aunt and uncle live in Spain. Kanile kagang sa penga teheng hi. My brother and I share a room. Kaule kay in khan kata kaum khomu hi. My camera has been stolen. Kaman bu hong kikuk sahi. My cousin loves playing soccer. Katawang kwe upa in bolung kimor uki. My father drives to work. Kapain nasep na mototo apahi. My daughter goes to school by bus. Katanu ina bus to sang apahi. My favorite animals are horses. Ganing kadai pen penina sakolhi. My mother is 43 years old. Kanu ina kum somlile kum tum patahi. My name is Aaron. Kay kaminina erin hi. My printer has run out of ink. Ka lai printa pen aza beitahi. My room is upstairs. Kay khanina atung khani. My room key, please. Pinato khan to kanga thediam. My sister is not married. Kasangam nu ina pasang ni nai lo hi. My son will be 12 years old in December. December kha chang ina katapa ina som le ni ching taring hi. On Sundays, we all have lunch in the dining room. Ipi ni chang ina ko teng ina anek na khana an kan khomu hi. Our uncle has 6 nephews and nieces. Ka gang in ahi le tupa gukle tunu guk ane hi. Please call a cab. Happy na to taxi sapsakin. Please sign here. Hilaya namin tuin. Please speak more slowly. Happy na to hisang dampau Zolain. Please leave a message after the tone. Happy na to aging khat na za kitchang ina again no pangbang genin. 4:15. Naili sa zo minute som lenga itahi. 1:15. Nai khat sa zo minute som lenga hi. 6:15. Nai kuk sa zo minute som lenga hi. 7:45. Nai gyat sa na ding minute som lenga bek kisam la hi. 9:45. Nai som sa na ding minute som lenga bek kisam la hi. 9:10. Nai kwa sa zo minute som hitahi. 10:11. Som le khat sa na ding minute som hi. 10:01. Nai khat sa na ding minute som hi. Thank you for calling. Nong sap thei lung dam ma ma hi. The baby is 6 months old. Hi na nge kina khaku kita hi. What are you doing this weekend? Ong pai ding sani ni le ni pi ni chiang bang se bang boring na. What do you like to do in your spare time? Naman hun chiang ina bang se bang bo na hi yam.